U srednjim školama širom Tuzlanskog kantona još postoje brojni zanatski smjerovi, ali je zainteresovanost za njih iz godine u godinu sve manja, te takva zanimanja postaju deficitarna u našoj zemlji. Armela je učenica 2. razreda srednje škole, te je odlučila upisati krojački smjer. Najiskrenije imam ljubav prema šivenju. To jest, ovaj smjer je, kao možemo reći da je staromodan, ali uvijek će biti u trendu. Moje su želje za budućnost da otvorim svoj salon. Frizerski tehničari su najbrojniji i za njih postoji najveće interesovanje, pa je trenutno u srednjoj mješovitoj školi u Tuzli upisano 100 frizera, dok za pojedine zanate nema upisanog niti jednog učenika. Međutim, zadnjih godina je evidentan manji priliv učenika za zanimanja krojač, obućar i tekstilni tehničar. Bez obzira što na tržištu rada postoji veliko interesovanje za ova zanimanja. Iz Zavoda za zapošljavanje TK kažu da posljednjih godina postoji veliko interesovanje poslodavaca za radnicima koji su završili zanatske smjerove, a nekoliko poslova se posebno ističe. U proteklih nekoliko prethodnih godina bili su traženi zavarivači, obućari, krojači, automehančari, a dok trenutno nekako su najtraženija zanatska zanimanja iz građevinske grupe zanimanja i tu su zidari, tesari, armirači, električari. Ministarstvo za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona već godinama raspisuje konkurse za stipendiranje učenika koji su upisali deficitarna zanimanja, te na taj način pokušavaju ohrabriti i podržati mlade koji se žele baviti tim poslovima.